Senbasa ili sini taran pan tarama pan gi oina tonga department sing na nagada demand for grant manga gi apun baset koti lising amaga samari sumani pan lak par drama to lising kun manga sanita yena bala tana fast out free Congress lang akpai ngai urban affairs expenditure lupa koti lising amaga lising sama yang kai uram labasu BJP na lang lak patagi lupa koti lising sanipan kumpumanga oidana development kumang south se haina Union Minister Hardip Singh na hairi. Police custody da tamthina pui haiba da laikidraba athokpam angau sanaga wail sathanaba athuwa matamda prosecution sanction tawbiu haina nung manung amadi ibam gi maike ni lenga ka taksanati. Amasung sanore masing hengkan si ana laing sang masing hantan si habi pandam da ngasi Manipur da Sanore sing inumit pang tokre sanore sing matam gi pipam thokpa pinya balenga no konari haina se bisa hairi Mai makrum jari dom ni every bus impact news ni ke thoksom na hose musa se phau gi maro pau sing miam da pijari Manipur Legislative Assembly ke sathari session gi mari ni san banamita Manipur lainga na kumjale sini tani pantara panda tongan department sing na kumjale sini tara mapan Mars Loirak papawda sin nakada badipan for grant mangagi apun basen pum koti lising amaga samari sun nipan lak marpudra matoi lising kun mangagi sen pam pass tau kre Manipur government ke public works department ke handak thoke bas hasin naba CDA case ta senaba subcontractor fare case asida senaba sing makhata na uphana ba honari haina works minister thonga beswas na phong tokre waham asi Manipur Legislative Assembly ke sathari mifam gi kasi Public Works Department ke demand for grant naina bada opposition MLA case joy case na pukalakiba kadmausang gi pakomoina Works Minister na phongdok kibani ngasi ke session adu da demand for grant manga khanabagi matnung da demand anita haibadi Public Works Department amsung Social Welfare Department ke demand for grant ta opposition ki market ki kadmausang pukalaki ahan boina khanakiba PWD ki demand da opposition MLA ts location amasung MLA case joy case na National Highway State Highway Major District Road amasung Interbilas Road ki lambi gi fifam singning tina samjin de haibigi mata da kat mausan pukhat ki madagi pakhumaina Works Minister na department ki market ki lambi thong pibam phagat na bahona duna lagli adu financial constraint leibana sitha nantha yarabasu menkhana bahona gani haina phongdokhi अखोई पार्टिकुलरली ngसागी CDA लेरिबा पोस्टिंग से अखोगी सिग्नेचर तौरमे पोस्टिंग से पुलप ओइना फाइनेंस की छु करी गिसु सारमगा तौरमे हाइबनी मसेदा अखोगी लेरिबा ऑफिसर अमतगी फाइल रो सोइले और कान तौरम नतेबा अदन तोवान बा गेंग लेरम याय जोमी अदु गेंग दुदे दु मतम मतुग न थोलकनेबा अदु पुलिस ना अखोई मागे लेरिबा फम लवम खरफम थोकपा लवखटपा दुदे दा माजे मसाना मरान या जरगा माना तबुनी हाइदना जेल चंखरपा पोसर अमनेना दुमाय दम आई सेंटुकसगे दुगा ngsaigi non plan gi ngsaigi wafam se khoina lairiba 17 18 da aisu kana amta chi ijagi ba leite tawbira o hapira o aduga si taw jage na ina wanong gi bu leijade adu 18 19 da ina iba sigum baport akhogi lairiba akhogi honorable members sing bo khoina honor tawba natruga kendra gi representative sing bo khoina magi aning ba pa ma su leram ba yai haidana khoi khangna ba madu tawse haidana khoi igi badi yai lei Always pension scheme ki national amasung state ani magyaw na lisini tarani pani Mars pau ki sel thadok re haina house leader su ariba se minister and bere na phongdok re waham asi social welfare department ki demand number khana bada opposition ke MLA di korung thang na pukhala ki ba kan mosang ki pakhom na se minister na phongdok ki bani se minister na makhata na phongdok ki bada always pension ki sen pham sing beneficiary sing da ning tina phanghan na ba lenga asena hondana na lakli makhata na national social assistance program ki government ki oiba district level committee su athu bada semla gani loina ahal oiba hogat kangkhat ngamdraba sing na pension ki sen pham launaba bank ta langnadrabasu authorized oiba imungi mioi amana bank ki pension ki senpham kai thokpa yana bank official singa wari sanare haina so pongdokhi go to village ga go to hill ga da phang base 11582 enroll to si manung da khoi spot da 2278 deliver to card pyramid adu ga paisa dbd da sale village thungna ba satpa matam da akhoi huji phau da village cover to ri 2690 mu village cover to almost 96% village loire census village da yam bu cover to sigi manung da phangak pani nga sagi ahangjing aduna makhoi da khoi no ji paisa si pire paisa ju ji honorable minister na high ko March phau gi loi thadok khare March 2018 phau gi loi thadok khare huji another 6 months ki amla adu ju thadok na ba khoi ready le decision na ma lo khare khoi government gi bank sing da jo khoi sir convey to khare speaker sir ahal loi re ba sing bank da lak pa ngam dra ba sing du di
अखोई याम अराप बैंक की लेते बस जगह सिंग दे कॉमन सर्विस सेंटर की मोगी मेंबर सिंग चलगा मयु मयु चलगा सिंगल लगा पिहन लाखतर लोक सभा मिखल इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी सीपीआई की मिरेप तडर मोरंगथेन नाराथोलगनी है सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी एल सतिन कुमार फोंदोरकली इरावत बहुन पांथोकिबा पाउगी मिफम सतिन कुमार मखाताना हाई मिखल सीपीआई ने यामना साउना माई पाकनी मिखल कम्युनियल बीजेपी लेबाक अमुखना लहलकलरोय लेबाक बीजेपी नतब अपुनब शक्ति लेंगाक शासन की थबक तौरगनी हाइखी माना मखा ताना हाइखिबदा सतिन कुमार मसामक हक्चांग अदु महाना लेखिद्रबा मतुंगदा स्टेट असिदा मेडिकल तमलेबा महिरो सिंगना मेडिकल एजुकेशन अमसुंग रिसर्च की मतंगदा सिजननबगीदमक्ता डोनेट तौख्रे माक हक्चांग अदु था असगी हौखिबा कुनमाथोइदा रिम्स के एनाटॉमी डिपार्टमेंट डोनेट तौखिबनी हाइखी यामना कम्युनल लोइबा बीजेपी नतबा शक्ति एमा तंगाई फदन महुत सिनरबगिदमक्ता कम्युनिस्ट पार्टी ना अचौबा रोल अम लौगनी अखोय कम्युनिस्ट पार्टी अमदे लेफ्ट की डोल सिंगना मरुइबा रोल कया अम लौरी मदुदा पार्टी सिगी मिहुत खरदंग माई पाकपा तारबदी लाकदोरि मिखल सिग मतुंगदा कम्युनिस्ट पार्टी की अचौबा विधा अम सोयदन फंगनी हाइबसे अखोय चपचाना थाजै सीएबी की वाथोक्सिन मरम ओरगा मणिपुर की यामना अरुबा फिभम अम लाकपा येलोमी सिंग मांगखिबियाबगी अकी फिभमना सिंग लाकपसदा खरे हेना तंगाई फदन पार्टी सिना मियामगिदमक्ता थेंगनबगी मतममनी सुंबा मतमसिदा अइना हान ममांगदगी खंजखिबा मियामगिदमक्ता कथोकनरिबसिंग शक्ति कयाना होनरिबा दुमाइना अइना लेत्रब तुंगदा अइगी असीबा हक्सांग असदु रिम्स की एनाटॉमी डिपार्टमेंट कथोकसगरे तरतरे सुब लोकसभा मिखल के येंलगा इशू तौदुना लौखिबा आर्म लाइसेंसिंग सिजनबदा खुदक अथिंग थंबक लोइना पिखलंगना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोकपा चेरोल अमदा खंगहलकली बीजेपी लाकतर लोकसभा मिखल की इलेक्शन मैनिफेस्टो मियाम की वाखलों हापसिनब पांडम था सतगदब भारत के मन की बात मोदी के साथ कैंपेन से इम्फाल नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वेनर हेमंत बिस्वा शर्मा हौदोखरे चिंगमेरोंग क्लासिक ग्रांडेदा असंब थरम लोनना हेमंत बिस्वा शर्मा कैंपेन से हौदोखी कैंपेन हौदोपका मरी लेना हेमंत बिस्वा शर्मा हाइखिबदा भारत के मन की बात मोदी के साथ कैंपेन सरुक बीजेपी स्टेट मियाम की अपाम तागनी मियाम चिंगनब लेतना कैंपेन की खुदोंचाब लौबियु हाइना अपील तौखी नाकलमरोम सीएबी की मतंगदा मरी लेना स्टेट मियाम बिल पूरा लौथोकनिंबगी अपाम कैंपेन सरुक लौसनगद्रा हाइबगी वहांगी पाउकुमदा हाई कैंपेन सरुक लाप इशू पुंब होलिस्टिक अप्रोच लोनना सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स येंगनी मियाम की फगदब इशू पुंब बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो नत्रगा विजन डॉक्यूमेंट सुंखर सोयदन यावगनी हाइना महागना फोंदोखी As a citizen or as a important stakeholders, you can always give your views on any issue and we'll take it back. And when BJP's vision document will be published, you will see that somewhere you have your voice in the vision document. So only thing that when we analyze the issue from the holistically. Once you give your suggestion, that suggestion will come to us and our subject matter expert will deal with that suggestion. And in next vision document, that you will get your reflection of your voice. नकलमरब बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह सीएबी बीजेपी सेंटर हन्ना लेरक्लबदी बिल हनगनी वाफम सेंदोक्लदुना हेमंत बिस्वाना हाई बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह असम थमकी वाफम वारोसन स्टेट मियामना पुरक्नब होनबीगनु असम बिल पाब पादब मियोय कांगलुप कया लेरी प्रेसिडेंट के वाफम सीएबी चनहनिंग मियोयसिंग थमकी वाफमनी बीजेपी मियोय खुदिंगमक्की वाखलोन लौसिनब मतम पुंबद लेरी कैंपेन सरुक लेबाक मिपुं खुदिंगमक्की व्यू सजेशन लौनब होनगनी हाइना फोंदोखी भारत के मन की बात मोदी के साथ कैंपेन की सरुक लेबाक पुंबद सिटी सिंगदा सजेशन बॉक्स 3,400 थमगनी कैंपेन के सरुक डायल नंबर 63571717117 की खुथांगदा मिस कॉल पीदना मियाम की सजेशन वॉइस रिकॉर्डिंग of the वेबसाइट की खुथांगदा मियाम की सजेशन लौगदौरी You have to look CAB from the feelings of the different people of the different state. India is a diverse country. When my president says that CAB will come, probably
he is trying to address the people who need CAB, the state who needs CAB. Now Manipur government and Manipur CM has a different viewpoint that we do not need CAB. Our party president has not said that CAB will be imposed. So if there is a lot of safeguard can be prepared, our chief minister can negotiate with the people of Manipur can enter into dialogue with the state government that keep Manipur out of it. So there can be many ways to address it. So in Assam, whole section of people need CAB. There is a huge section of people who want CAB. So our president is addressing those people. So in Manipur, you don't want CAB. So when he will come to Manipur, he will talk about maybe how Manipur can be kept out of CAB or safeguard can be provided. You should not draw a conclusion regarding Amit Shah's speech in Assam into Manipur. That speech was made in context of Assam and Assam only. Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na sinduna ngasi lamdam asigi nahasing mifam ama pangthokre konong mamangda leiba MSFDS da pangthokki patharam atuda Manipur gi sing amasung tamdagi tongan mafam kaya dak lakpa BJP gi Yuva Morcha di naha kaya na saruk yadana pangthokki pa mifam atuda housing status da thengari ba tongan isu kaya gi maram da khanaki loirena lenga asna paikat payaba anau ba sakat thorang ki thabak singi maram da su nahasing na masama sagi bot phongto na kaya madi Prime Minister da thak da ba session box da su masama sagi oiba session adu thada naki Ngasiki tharamatu da saru yaki ba Union Minister of Housing and Urban Poverty Elevation Hardeep Singh Puri na hai ngasi lamdam asigi naha sing na miya mangda phongdok le wafam kaya asina lamdam asida thengnari ba tongan na problem sing khanaba amadi khangba ngamle maram asina miya na pirak ba session kaya asi center ki lusing ba sing na ningthina tana dura lakatari ba Lok Sabha election manifesto da habna ba hona gani hai na thajaba piki ngasi tharamatu ki manung sana Union Minister Hardeep Singh Puri na Mama Dusu Nupini Haiba documentary film amaso release tauki. If there's any extra steps which were required to be taken by the central government, we'll be very happy to take those steps. So I want to assure you, both Shubh and I are taking down these notes and we will ensure that they are reflected. The limited purpose of this interaction is to get your ideas on what we should see and put into the party manifesto. Today we are not going to be able to solve the drug problem. You need to be able to do that. We need to check drug trafficking, which is a cross-border thing. We need to check drugs at the point of production, but we also need to rehabilitate those who are already under negative influence. So all that, I assure you, if any additional actions have to be taken, both by the state government and the central government, we are very happy to go down that road. Congress and Lusingba UPA Langak na income Zalisini Marita Lisini Taramani Power Langak Subli Paramada Urban Affairs Aspiration Silupa Crore Lising Ama Lising Sam Yankai Uram Labasu BJP na Lusingba and the Langak na income Zalisini Taramari Me Tadiki Nasi Power the Puna Crore Lising Sanipan Pumanga Tadaduna Sakot Lamjel da Mang Tarakli Cutting May Ngalanba Lai Yum Sabiba Sanitary toilet amadi tongan miyam gi yaipana ba scheme kaya hawdolodra miyam da kanaba phangali haina Union Minister of State Housing and Urban Affairs Government of India Hardeep Singh Puri na phongdoki waham asing asi BJP Pradesh intellectual cell na sindra nongmi oiba state intellectual meet ki thoram da phongdoki bani singmenong dalaiba hotel classic grande da pangtoki ba thoram adu da ngasarok kya ki ba singna state as ki miyam na thengnari ba kodong sa da film sing abadi center lainga ki maike ki phanghanning ba amadi lokhat ningba khongthang sigi mathang wafam kaya pukhat ki miyamna pukalakpa wafam singi marakta thabak oina paikat payaba sing paikat kani haina thajaba piki ngasi tharmada da Rajya Sabha MP KSS Bhavananda Susarog yaki We are a $2.5 trillion economy. We have low per capita incomes with challenges that we have to meet. But by the time the next election takes place in 2024, we will be a $5 trillion economy with a doubling of per capita incomes. And by the time the 2029 election takes place, we will be a $10 trillion economy or the world's third largest economy. Today, we are the sixth largest economy. Now, Horokliba angang singbu lausing pituna creative idea lahena ba physically amadi morally support tauna ba hona se machine kum da angang singbu loina rosi haina education minister ts rati siam na pongdoraki ngasi maitam da laiba inako school sanga ba gi thoram da saru yara da minister na wafam asi pongdok bani minister na hai school hai ba si knowledge of temple ni karigum ba issue ma lakam matam da mahiroi sing da taina ba amanga ta thogan ba ki sanabi asi tok na ba apil tawki loina na oza sing na mahiroi singbu isamagi isani khanna loina bina ba apil su tawki
ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ we have kitchen garden ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯂꯨꯁꯨ ꯊꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯥꯏ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯏꯋꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯥꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛꯋꯥꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ナピナランティンカンシエンバマルマランパタマタホレオアドナアコイギセウィットホロタナバ let us educate our young people maybe in the family in the school anywhere with positive ideas positive things and positive action let us be very careful while choosing our words the way we use our words the acts we perform akoina tawri bunga khuding magse angang singna loin yeng loin tammanina afabanga ta ngangba afabanga ta onbiba le tawbiragadi akoina pamiba sigi mahi phol phangani State of the National Thakta Culture Lamda Award Fanlakraba Lamdamas Sanada artist some of the Oza Singh Tarano Pitorama Zen Manipur Dance Academy Auditorium the Pangtokre All Manipur Arts and Culture Dance Union the Sindra Pangtok Patorama to Pangtok Patorama da Tasi Magada Manipur State Kala Academy Fellows in Taramanga Pidoni Kaikon the Boot Krabasada Penasak Pamadi Oza Kangima Mangi Yaunak Tonganton Culture Gi Lamda Award Fanlakraba Mio is Kuntra the Samakudol Port Pidon Kaikon the Boot Key मागी पंथुंग दु खंगम तमदा कल्चरल एक्टिविस्ट सिंगसिना मागी लाइन दा यामना कटोपगा लोइना चलगदी लोइनमक से हिंगमिनब पुल्लगा चटपगी फजबदु लेगनी अदुबु सखतब लमददी मसी मागी कल्चर गी मागी ट्रेडिशन गी मागी धर्म गी यकनब सेमक पदुना मरम ओइदना अखोगी कल्चर दसु मसी याम चाव साफु मपिबदुना अपुनबगी कमन लेगदब एस्पिरेशन जे थुगाइरगा लाकपो ओइ मदो ngasiगी कल्चर गी लेरिबा ट्रेडिशन जिदा ngasiगी लेरिबा मागी एटीट्यूड beliefs emotions ina akoina masi yamna natter tobum changi Sayol Nisum Satakataba Basic of News Reporting Sandel District United College the Directorate of Information and Public Relations the IPR State Institute of Journalism na Sindra ngasi hautokre ngasi dagi hautoki ba thoram da trainee kuntrana saru yaki Zamom sum Kashmir ki Pulwama da terrorist na sataki ba attack ta laikita ba CRPF ki personnel singi mapam ni kai kom da bot poina mongsangai de leba CRPF ki samang mapan suba battalion na sindra nongmai oiba blood donation camp loina na civic action program pangtokre mongsangai me laikai ki football ground pangtok ki ba thoram ki manung san na pangtok ki ba blood donation camp adu Indian Red Cross Society Imphal West District branch of the Department of Transfusion Medicine rems ka pun sindra pangtok ki bani blood donation atu da mioi kuntra hemen e fiki loina na civic action program ki manung san na alorba singda hearing aid sai su yen thoke ma disabled person sing so wheelchair sing kodol tamki Matang sa break am lojake break matung da nominee suma satak da Korea gi Hangil Day ngasi gi MU gi court hall la hodok ke paw di bani prom sumana gi tongan me paw sing putron laksa gi impact ni suming tadun lebiu mayam am kana taram nong sari bulletin sui makada paw me am da pijari Manipur University gi Department of Korean Foreign Language Korean na sindna nominee suma satak da Korea gi Hangil Day gi thoram ngasi gi MU gi court hall la hodok re Korea gi Hangil Day hari bating sing thoram asi Korean lol gi mayek seng ki banami puning seng dana Korea da sahi kuting pak sana pangtok puning seng demini ning seng demida sei Manipur University ki Foreign Language Department maruoina Korean language subject ki oja sing amadi mahiroi sing na seng dana pangtok liba thoram asigi ngasi hautok pa numita Embassy of the Republic of Korea ki Minister Counselor oriba Yu Sang Ho Su saruyaki loina na Korea ga India ga hananti ki hona phaba mari leina don lagri amasung mari leina ba Mari hena phagat hanna ba honap da Korean law la se khanghan ba mathau tai masida maroina Manipura ahen ba ming thamli haina impact news da unab da phongdoraki nomini ni sunu sata ka da thoram asigi kasi ahoban namit da tongan ba session ani khaitok tuna seminar phangthoki Korean Culture Center New Delhi Manipur University ki Department of Foreign Language samadi tongan ba university ki oja sing sarukya da hiram khaya da PowerPoint presentation sing pinaki Korean Food Festival, Korean Culture Program amadi quiz na singba kaya na Hangul Day sige masak thokpa thoram oiri. Korea is also very interested in becoming closer to India, but India is a very big country and we have to have priorities. But when it comes to priorities, Manipur comes in the very high end of the priority because Manipur is very interested in becoming closer to Korea. And this
program is a symbol of that indication. So for the Korean Embassy, we value this program very much. They loved Korea, so we prepared the 2 days functions. From today, we have a Korean food festival, we have a Korean cultural program. Tomorrow we have a quiz competition and dance or K-pop singing competitions. But it's so much competitive, so I'm so happy. Parents and Guardians Council of Persons with Disabilities Manipur na different level mahiro singi ay phana bagi tan kiba demand sing na mari lainana Social Welfare Department ke maiketi pirak pathajaba sing apen ba oidi haidra ngasi su mahiro sing mama fa sing amadi ojasin wakar infam sathakre tangel lalaiba Social Welfare Complex mamada wakar infam adu phangkibani Parents and Guardians Council of Persons with Disabilities Manipur na sindra wakar infam adu sathakiba Aduda Council asigi President T.S. Harasandana phongtorakpada makoina talib demand sing adudi Government Ideal Blind School amadi Deaf and Mute School Higher Secondary thakta on katpa award poza sing happy ba disability ka mari lainaba scheme sing makada phangada ba saktung sing matam sana phangan ba person with disability ki oiba tongan ba directorate ama thambi ba state disability policy laihan ba National Handicap Finance Development Corporation state channel sing agent sembi ba Sana khona bada mana phanglaba sing masak khabi ba madi person with intellectual and developmental disabilities sing oiba government ke special school ama linkhat pahar ba dewan sing asini State government ki special school ama intellectual and development disabilities hai basigi matang da kaimta palaktre policy do draft tawna bagi committee ama consider tawbududi matam changninga ite madudi within a month noi tokthokadabani policy semba draft tawbududi matam khara changbe yai aduna noi ani maksi separate time pirakte and masimaga clarify tawbiyu recruitment of posts of all the departments including social welfare are taking place ban of recruitment should not be a reason for delay on appointment of staff akoina matam chana fund diet allowance thadok piu have that matam kayam changadori no moina modalities do khanabada adugi time frame amaga akoina pibira o haina clarification hangiba akoina hena request tori base karigumba sarkarna on behalf of the social welfare department officers singsina yani tauni haina akoi matam singdo piraga di sidin protest se April gi end bhauba thani gi matam sibau suspend tawraga seize tawraga leijarage hena iri moina akoina pigriba reply sida kaimta thawa sarakta gadi hena intensify tawgane hena koi Police custody da tamthina phurakpati ke Rims Hospital la hokipa income jalasine trama thoi February kontreta laikan na bangam dana laikhitra thawbal kumbi na petagi athokpam angau sana ke wail sathaba yanab atu matamda prosecution sanction tabiyo haina imung manung amadi extrajudicial execution victims families association ipamna Ibam gi maike digi lenga katak silakli Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada laikhitra ba angau sana gi loinabi tamphana hai income jalasine trama thoi February kontrokta mahaki mapuroi ba sei yom digi thawbal plus ki CTO kharana phakhe bari lafu fatera double khongda leiba police outpost amata thamle haiduna imung manungna salobda law uduna hingsaba angau sana asi nongmai lalon bagi phabani haina haijin lakhi case of the scenery police personnel Huidrom Saktina lupa lising yang kai piramu natrabadi ek kaya pansin angau sana abo Zelandam sing ani haina ki khang pokhan ki tang kontreta thadokla ba matung police na tamthina phurakpati ki Rims Hospital da laikan bangam dan laiki da bani haina tamoi sokna pawdam lakki angau sana gi masana pi tanobi na so police custody da or naiduna saipu saina kaya pirakpagi manam na laiki da ba mahaki apopagi asuma wail pibi na balenga ki pungning singsilakki Oi sakthina dadi thadoge adana noi cheding angauba mada soi tharula noi aigi ithakta mateng kairo police to kari akoina kesa tawroi haidana soi tharamu haire ko isanu pada jo haire noina kari gumba masida kairo tawge khaladi noi imung manung tomna hatgani ai ithakta tawke khaladi mi sidaw thak niktan laibaja asiju soi thawai CBI na kese paire haibaduda wakhanda nungai jarui achumba gida makta lai leiboire na khandana adubu kese kano makhata na tawbagi yaroina harakpaduda dandi do phangaroi dra ina khalubaduda wakhanna yam nungai jade akoina pamjabadi mihatpadugi dandi do adu tang pamjai Ibam ki President Renu Takelam na phondok khipta ibamna masak khangdokpa ngamkraba pack encounter abadi custodial killing case lising masanga puni pani manung da case kontra mapan lokat kre ngau sanagi matang asina charge sheet lankhat kraba mapan gi manung da amani hariba case ase thawal district ki CJM da sina kre adu prosecution sanction yawdi haidana paikhatana thamkre maramasina athu matanda prosecution sanction pidana sumba YLPB haina taksinki
Prosecution sanction pidragasu Imphal East amadi Imphal West adi pidramaksu case mukti makha tana chathariba aduga thawagina karigi makha chathaba yaroidino haibasigi pendabadune aduna yaragadi masi athuba matamda pithokpiu aduga thawbangi CGM nasu masi makha chathaba yahanbiu haina family gi maige amadi akoigi ifamgi organization asigi maige dagi akoina appeal do tawjabani Revolutionary People's Front RPK ni purak subang Pokemon Independent Demand digi Thoram Party Council Headquarters People Liberation Army ki General Headquarters abadi lobasigi basal wai song sing so singlem na pangtok rai na lobasigi sero lamana pangtok ni lobasigi ni pu subang Pokemon ngamari laina na flag page tun namadi star sing bathetna Thoram masi pangthoki ma Pokemon sing mapung lai Thoram Party ki firala amadi lobasigi lai khitaba lanmi singai kai khom na bot pot loina na RPK president iremam saure na Manipur gi miam na pibe ya proposal pa thok pa na maroi pa thok maroi ba Thoram oiki Kwadi Paba Healthcare Sector oina bagi damak laingang na honari yung thang na ba state naman dilay singi miyam na pam na bamong da sector as sakot an bahai ba se lainga ki pandam ni hana health minister center kumana phong dokre oham se ngasi ras meti city ki tarawang ngarak subam pokemon taram da phong dokhe bani taram da minister center kumana hausang kaya sing transplant tawna bagi kudong sabab miyam da phanghan na bagi damak Mohan Foundation ko ba NGO magalinga ka MOU sign tan ba tarang lere Sector asi sakon abagi damata mathau ta ba thorang sing laigang na matam gi oina paikal lakani doctor nurse ki senpham da leiba mioi singna esa gi itix nga na thabak puning sang na miyam gi seba to bi haina phong toki akoina vision number thamba the vision is materialize to no honaba comment to the head no honaba the madun akoi saru moi but akoi vision da kari no haiba target akoina pame health sector se asugmatic develop to pame akoi Manipur particularly in our very small state where there is nil resource sigma makli resource le jedam makli jaga se lai makli laira ba anang ba matu son ba lairim ba sinte masida kama to mo ki life se masi protect to ba to mo ki life to safeguard to ba na to keep pam but the best healthcare system to deliver to ba na se it should be our vision ni khoj bata na se de koi na khan bata se gi ina ko musu la kan la ya la la kan kana ma tamja so ga ta su la kan ba adu mayam kan da koina koi matam lai buguding makta paisa laur ga lai na tabne bo kan sim thadok pi we need to save the lives kana mi bagi save koi mi gi lives mating pam ko adu priority koi adu mai pa kan Masagi constitutional safeguard amata legislative mitei singbo scheduled tribe list yahon bagi pandam da scheduled tribe demand committee Manipur nasin March of the sat kadariba mi ai khongsata pan mitei convention ma pung pan sawar kan han lobasi president Azit P Maitai na phong torokli hiramasi matanda kasi kaisa patalai lobasi office pangtok ki papa mo sing ona babada wafamasi pongtok ki bari loden na Maitai sing na ST list yaw ba sing matanda sing lup kharana yeli basisu handok pi haiki national level da level playing field ma phangna ba national level da level playing field phangna ba number 1 ani subada aikoi si national highway lakpa ka loina na then again train Indian railways lakpa ka loina na aikoi gi population ji wipe out tor pa ya na draga outside in the swarm tor pa ya ba se masidagi protect to ba yana na ba at least land jing di sel lane olaga land ownership sing di aikoi dagi mangi dana ba point ani si gi damta ni aikoi na Maitai sing na sel tribe yausi habse aikoi chingi migil right mun ge na haibana te chingi migil land mun ge haibana te Hangang Assembly Constituency ki manung san basan bige me lekai da nauna saba ima market amang assist minister ki loina be hayai nuna sangakre ima market sangap ki thoram adu mari leina na hayai nuna hai landam asida puthokpa pothok sing atop pam da satna thagada ba adu ngasiri nauna sangari ba market asida phanghandana landam asigi akoi bige miya da sauna mating phanglagani haiki Imphal West District ki commando team na district asing manung san lokat pad hakun thorangi manung san ngasi nungtil pauna bazar area da thi humba kita basa thakre thi humba ki thabaga du ngasi nungtil pung ahum minute futagi mari makhai phawpa pauna bazar area ki Mahavir Pharmacy dagi na pauna international market phawba sa thakibani thi humba da mafam adagi mioi sangwa kunthra mari ki verification sa thaki madu da masaga saktak se yaw da mioi tara taruk phagat kibaga loina na makata ba wang pahong satana city police station ta sinakre hairi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi hingmina se ekoi haiba program manung sa na haumi research gilna
ꯈꯨꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯁꯥꯃꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 200 ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯈꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ PPCM ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯎꯃꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯒꯤꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯜꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Manipur leiriba aikoi khundaminariba jati khudingmaksi aikoi hingnabagi lambi aibi maruoina aikoi economically leiriba aikoi problem mayamsi khangminarakanda nungsi janana leinanaba amana amagi mateng panganaba hotnaba aikoi ngasi aikoina ujariba khangjariba duga loinana amuk authority gi side gi khulgi awatpa mayam hairiba khudingmaksi aikoina financially aikoi support tawbudi ngamde adubu aikoina ju piba yaba pressure government da pirakanda khrada oirabasu mateng pangba ngamnanaba hotnajagi adu makoina lakpibsi soidana akhoi gi krino awatpa problem leba केजी लोन मक्सी गवर्नमेंट ना खनपीदुना मखोगी प्रेशर दा लोइना सक्सेस ओइगनी हाइबिसि उखोगी आशानी Ojek sanap ki pauda sanaroi masing hengkat hanse ana layang sang masing hantan se habi pandam dengan si Manipur ki sanaroi sing ini thorom pang thokre Department of Youth Affairs and Sports Manipur na sintra ngasi Kumalapa Sports Complex ki manager dan pang thok ki thorom masing komjali sim samapan marputra mapan ki February chara mari tiki kun mga pauda Manipur yumbu oidana pang thok ki mga suba national games at the Manipur na gold medal ni fumapan silver medal kun mari mati bronze medal kun thamapan low ki bagalo na games sa sida pun point samri ki marfu mari fanglaga lemseningai oiraba Raja Valendra Singh Trophy ki mapu ibang Namida si buning sing bo ina listing ani gi February kun mga tigi namida si sanori sing namid haina fangtok tuna lakli sana khona na malem da masak taliba Manipur na hoji hoji Arjuna Award Tranipan Olympian Taratret Padma Shri Mari Brazikadi Khel Ratna Ahum Dronasar Award ama Padma Bhushan ama Olympic bronze medal ama Asian Games ki medal kuntaruk ama di Commonwealth Games ki medal kuntra law bangam ki bagalo na makata na hen medal sing law na ba kan training kaya sa thaduna lairi Manipur ki Minister and Biren IFCT amadi Youth Affairs and Sports Minister Letpau Hockey Youth Affairs and Sports Secretary Bobby Wycombe IS kolona na Yas ki masuk naraba pati lamda mas ki tongan masana kona ki lamda thawai hak sang yaw na thaw puriba mioi kaya na asama thalamatu da saru yaki baglo na tongan masana kaya da sana ki ba sana roi amadi oza singna kumala pasta tiang ki akoi bada sen ki ba lamjela da saru yaki thalamatu da Minister and Birenna salmin lor ki awaba kaya mayong na riba lamda asigi sana roi singna angamba Tauna lengjel putok na Manipur malem sida masak taliba sanoi sing asida pipam thokpa kudong sab sing matang sana pi bangamdra waso matam gi oiba pipam thokpa kaya pinana ba thabak thorom kaya paikhalakani haina thamki Sports dilamda Manipur na kari tawligi haibusdi bharat kumat thange ngasi phawda Manipur na Padma Bhushan nama Padma Shri Mari Olympian taraga tare Arjuna Award taraga nipan Rajiv Gandhi Khel Ratna Award ahum aduga Dronasarja amadi Hansan Award among yauna national amadi international player kya sigi number si akhoi gi leiriba population siga hairugadi yam sathina wang bajani aduna bitsugi gi miyamna Manipur harakana sports ki map ta bharat ki miyamna Manipur harakanda sports ki powerhouse city of sports ye maman sayida lakmira madumba bharat ki kai commercial president Tobin Jina saitha biramba magi speech ta yaram maning sing birambani sanaroi masing hakalakba society sida discipline leiba society ama taxi kasi leiba society ama ahalla manthak kha khangna hingba society ama oirakpada adukki chaung mateng pa service ama tawra matungda aina ai sanabadu da achievement leiro matungda phangaba matungda service changaba matungda aina sanari ba potto mirai rakpa gumba adugumadu tawhinde Lesang den Canoeing and Kayaking Association Police District Kyangway Manipur ki sanaroi singi Kyangway palalhin bida laiba sanglen amang asi February kun mga ki sanaroi singin nung sing numit ka marilain sangado na kusinakre ani superstar level mongna takkat abi ngasi Kyangway khagi ba youth club ki sana bongda pangthokre Manipur ki sanaroi singin numit ka marilain na pangthoke ba mongna masana sigi marilain na tolmadu saru yakhi ba mongna masana gi maramda khang hairaba ocha kayana sana khona bana miyai bagi Pungning haksang bu matam pumbada tiak tekai na thamba mani mayai ka polam kya sin na bana miyoi biki mamal jang lo punsi lekha tahanwik mata da mas sang oiba wafam kya tham ki bagalo na miyoi biki punsi kongsota ya na mari leinari ba mamal nai draba matam gi wafam di singthana kidraba thoram adu apiba matam di pung ani makai son tharaga hoke sinjamai tu lilong United Clubs Organization na sindra bang thokiba mungna takkan abi adu da Imphal West Imphal East Thawal amani Bisopur District singdigi lakpa mungna roi kun na saru yakhi
Tarisuba led Koizam Yaiba Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sana ki league match animak draw satkre ngasi akam patalai bat 11 Star Sporting Union ke sana bung sana ki tournament se ke mapan suba league ta VFC Team A Sinjame Kawa amadi singtham sangak pham ani na sana ki match adi api ba matam da mayong na tip ani magna panjol abat sana bangam dana match asi draw sakke satarani ba football tournament se ngasi sana ki tara suba league ta so akam pat Veteran Football Association amasung Manipur Veteran Football Association kaksung ani na sana ki match asi api ba matam da mayong na tim ani mak panjol abat sana bangam dana match asi draw sakke Kampat Veteran Football Association na sinira satari ba football tournament sila tim tra hum dina saru yari haying makata ba league match ani sana gani Arabida bulletin sa headlines sa mga miyam da thamjari Kanba sa ili sini tara ni pantara mapan go ina tongan ba department singa sinaga ba demand for grant mga ga pun sa pamlupa koti lising amaga samri nipan lag man drama to lising kun mga assembly da yana balai tana passed of grade Congress na langak paring da urban affairs suspend sa lupa koti lising sama yang kay uram labaso BJP na langak lakot igi lupa koti lising sanipan pun mga oy tuna development kumang South Selahan Union Minister Hardeep Singh Puri na hai Police custody da tamti na pui hai da lai kita batok pa ngosana ga YL sa thana ba tu ba matan da prosecution sanction to bi hai na imong manong amadi ipam gi mai kay digi lenga ko taksilaki Sung sanari masing hengka na si analaying sang masing hantahan si habi panabdang si Manipur sanari sing inamit pang tokre sanari sing matam-matang ipipam tok pa pinabalay nga na hon at hana civil star na highway